Nitrobox, odnosno od Optikuma Nitrobox NS i ovaj drugi DVB-T2 prijemnik su se pokazali kao najbolji u praksi. U usporedbi sa Strongon, Energion i još nekim markama, ovi imaju puno bolji tuner i tamo gdje je slika bila na granici zbog slabog signala, zamrzavala ili pucala ili nestajala, ovaj prijemnik je uspio dobiti stabilnu sliku. Cijena oko nekih 30 eura i mogu reći da ima sve što jedan prijemnik treba imati, a najvažnija stvar koja se meni sviđa je što je na njegovom originalnom daljinskom ima ovih par dugmića, tako da se može klonirati onaj originalni i taman da dobijemo ove tipke za paljenje, gašenje, odabir signala će biti TV, SCART ili HDMI, pojačati i smanjiti zvuk. Na taj način nam je dovoljan on i za upaliti i ugasiti televiziju i za upravljati ovim prijemnikom i mijenjati programe. I naravno sve ostale funkcije koje ima. Da pogledamo samo koja je razlika između ova dva prijemnika. Prva stvar, na kutiji što nam se sviđa što je isprijeda i otraga ima sliku kako prijemnik izgleda. Svi ulazi, izlazi na njemu, isto tako sam daljinski upravljač. Ovaj na prednjoj strani ima tipku za upaliti i ugasiti i mijenjati kanale jedan po jedan gore dolje. I ovdje ima USB utor. Dok ovaj drugi, Nitrobox sa oznakom plus, on ima samo dugmiće za upaliti, gasiti i smanjivati, odnosno jedan po jedan mijenjati programe. Na drugoj strani ima utor za teleantenski priključak, koaksijalni kabel, SCART, HDMI, LAN kabel i mali utor za ovaj njegov AC adapter, znači za struju. Dok ovaj drugi sa svoje stražnje strane nema onaj LAN ulaz, a ima sve ostale ulaze i izlaze. Tako da mogu samo reći da toplo preporučam svima da nabave ovaj prijemnik i vjerujem da se neće razočarati.